Brškanje, ne? Bolj kamen. Je v blok stanu in engine si dol. Ne dela nič in je blok. Ne, pa se farugeni džin kom. Ne, pa se proti on je samo mix-up, kamen, škarje, papir, ne, s tem da ti imaš samo kamen. Ne, ti imaš samo papir. Ja, to. Ti izgubi Rock, paper, scissors. izgubi tudi proti kamnu. Ne, to igro smeš igrat za respekt, to bo prvo, ne? Ja. Če imaš universal, ga moraš putati, ne? Če imaš throw, ga moraš imeti. Dobro, jaz sem umil na reakciju, ko sem dojebal bi tvoja, ne? Pa če... Ti bi mogel zdaj jumpine, ne? Ja, srej načeloma bi jih mogli. Sem pravi, ne? Jaz sem pač samo reagiral, ne? Nisem nekaj, ne? Ma se kako je, a veš... Težko je reakcija throw. Ja, se je, ti ko vidiš, ti zajebuješ, pa ti bi mogel na pamet, ne? Verjetno, ne? Če nisi bil siguren. Jaz bi mogel se eno crouch trackati, Dobro, Samo je tak je na zaslonu. Čemo takavi, Ne, dobro, proti Unu itak ne smeš povedati bloka, ne? Proti Unu itak ne smeš igrati. Njegov ex-command throw je, ko jaz pridil, že je fajn. To je dobro dodatek. Dva guaranteed žarpina, niti en ni zadev, obakrat sem pozoril throw. Si treba, gledaj, ne? Koliko mi mix-upi. Škoda bi lahko mešne nekaj. Ja, ti je povedal, lahko mešneš. Lahko panišaš vse headbate z treko. Čisto vse. Čakaj, kaj to si mu moral zdaj povedati? Dol light treko. Vse te štate panišaš z light treko. Karkoli naredi light track. Ja, v bistvu kaj je clean. Ja, blok najprej. Najprej blok. To je blok, samo... Ne, Samo rešil. Ja, je rekel. Ojoj. Bolj mix-up. Kje renta je? Ne tole, to je bolj mix-up, ne? To je čisto. Ja, in potem Ice Spike je vrako vrže za eno zdaj. Je to manjko tega, ne? Ja. Se vidi Mike Rossa, ko maga tako. Ja, moj vrgo ledene špice. To je to, ne? Bolj paniš, ne? Hondu ne paniš. Bolj paniš reka, ne? naredil. To je stara naredila. Ojoj, sine, Andrej, že bi lahko prišla. Mind jokes galore. Te so to zadnje, ne? Mind jokes. Tudi čiki mi bo. Ma zdaj stoji tam in čaki, da on umre druge, to je edino. Neš naprej in fik čiki mi. Ma jebeš, ne, čaki. Vidiš, to je edin način za znati. Stiš tam in ne on popusti in gre. Moraš iti podno še nekaj, znaš? Le, veš kaj, lej. Ne, to je že, da se delaš ga napada, to je Dobro, znam. gre za empty jump širjoka, ne? Ne empty jump, se rekao. Empty jump shuriken. Vidiš, to je dobro. To je To je Mago delo proti Mike Rossu, zatem vsi vemo, ko se Mago bi mogo počali. lišno. Prijemi cel dan, prvo. Tulu Pringle. Ulo mi zateha, kaj ne? Aha, Toga Fisher Price. da... Kako širjoka, to je v bistvu anti-air, ne? Godla. To je option select, ne, če slučaj. To trik je porabil Mike Ross. Ja, to je moj boss. Ne, bej, Dobre bej, dobre bej. Vej, da si glih ono, če ga da bo lobijus, da bo Ne, naredil. kaj ima Honda. To ima v glavu. Sve je dobro. Vse, kar je horizontalno. In vertikalno, če je Ja, treba. to je cel dan. Ne moraš skakati, no, ti... Lah, empty jump. Also ne napadat, bok, imaš več. Kaj skačeš neutralno? Skačeš naprej. Daj. V govno. Gdje blokaj? Bejtaj. Ne moreš, Eli, to so izolski tik trovi, te ne moreš praviti. Tudi če veš, da prihaja, ne? Aha, viš? To je to. To je cel dan. Viš? Daj.
film, zdaj so rekli meni. Izola. Krutega jajca, ti bi ne naprej in prišel. To je naredil Mike Mago in tako spušil. Ule to čip do smrti. Oooo, Dokaj se znači je dobro. Borut goes Mike Ross. Slabša stvar vse. I še v mene, da je bo imel Najslabše. To se je hitro preračunalo, to bo zmagalo. Za neki čas si izgledal ful dobro, ne To je moreš avto. priznati. Nisem mogel